Dostlar, assalomu alaykum. Hurmatli YouTube ko'ruvchilar, Bozor Alami kanalining qatorlovchilari. So'quluq mal bozorida dostlar. 4-chiqarilishda sizlarga bir yoshga cheyingi torpoqlar tartib ko'rgazam. Erkek urg'achi torpoqlar, muzovlar, süt emdi muzovlar. Sizlar только лайкты basib qo'ldingizlar, kanalga qatorlanishni unutmangizlar. Reklamalik xizmati nomeri 777 84 96 48. Buga çeyin qo'ylarni da tarttık, uylarni, buqalarni tarttık dostlar. Kanalga kirib qarasangizlar bo'ladi. Только лайкты basib qo'ldingizlar, biz modan boshladik anda. Bayga, assalomu alaykum, qandaysiz? Alaykum assalom. Tak, bu erkek torpoq ekan, ha? Qancha ekan bu? 66 ming so'rayapti. 66 ming so'm. Erkek torpoq. Bu qancha oylik? Tushib beraman. Kemi bor deydi, 8 oylik erkek torpoq. Qanchaga berasan примерно? 64 bo'lsa beraman. 64 ga berem deydi. Shunday bo'lgan erkek torpoq. Yaxshi, so'langiz bersin. Assalomu alaykum. Qandaysiz aka? Sizniki bor? Yo'q. Ha, bir o'li. Shvets. Alato. Qaysi? Shvets qo'ymi? Shvetsa, qonajin ekan. Bu bir yosh bo'ldi, bo'ldikmi? Bir yoshdan o'tdi. Bir yoshdan o'tdi, ha? Qancha so'raysiz bu? 95 so'm. 95 ming so'm. Bozor so'radi? 88 ga. 88 ga berbedingiz, ha? Tak, bu ish qachalik-da bu? Bu ikki nereye ekan? Yaxshi, 88 ga berbedim. Qanchaga berasiz sen? 90 ha? Narxlar kimniki? Qanchadan so'rayapti ekan? Bilmadingiz? Quruq 55 mingdan urg'achilar. 6-7 oyliklar. Quruq. Onda bo'lgan urg'ach torpoqdir. Taqsir so'dangizni bersin. O, alabuqa kimniki? Ular-ku? Alabuqa. Qancha so'raysiz bu? 70 ming. Bu bir yosh ular. Bir yoshdan o'tibdir. 70 ming deydi. Sizda qanchadan bor? 50 mingdan. 50. Qancha oyliklar? 5-6 oylik bo'lsa kerak. 6 oylik erkek torpoqlari 50 dan. Qanchadan berasiz bular? Sıralaşı 50. Söylüyoruz. 45. Söylüyoruz. Söylüyoruz etme. Kemi var da ne güzel. Onda olan erkek torpoq. Ya zigit qancha so'raysiz buga? 85 ming. Abu alat bu qag'ach. Bo'ldi 85 ming. Yaxshi. Ya molar qanchadan ekan? Seniki? 70 ming. Erkek ha? 70 ming. Ha bular? Bularning neyisi yo'q. 70 ming deb o chetdeyiz. Erkek. Şu urg'ach. O qora. Assalomu alaykum. Qancha pul taqol? 70 ming. U jiltiraydi-ku bu. Ha, bu alabuqa kimniki? Qancha oqsaqal bu? 90 ming. Paltarashka hoca bir yaş mı? Paltarashka 90 ming so'm. Hoppa, mana Shvetslar. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshi. En sog'lig'ingiz yaxshi? Bular qancha oyliklar, shef? 2,5 oyliklar, 3 oyliklar. Ya sizning litsongiz tushmaydi. Qarayveringiz. Bu yerdan buyog'i tartilgan yo'q. 2,5-3 oyliklar. 85 ming. 60'dan. 60. Ya bulardı qanday? Moshna chiqib turdi ular. Bu Shvetslar da bular, ha? Tak, bularga bozor baho berdi-mi? Beradi. Qancha? 80 dan bo'lsa beraman. 160 qo'y. 260. Narxacha? Buga 50 beradi. İçine qo'shdi o'tam, seveledi o'tam. İçine qo'shsa berasiz, ha? O, 60 da o'tam. Bu urg'ach o'xshaydi. Urg'achi. Bu urg'ach. Erkek. Yoshlar ekan. Bu qanchaliqlar dedingiz? 2,5 mana 3,5. Qanti o'ssa ekan deyimda ular. Cho'ng-cho'ng bo'lib ketdi. Telefon nomer bermaysizmi? 0700 0700
04 7201. 7201. Мына Швец іздегендер достар, çalasыздар. Соқылық дейді. Жақсы. Қайсы? Қайсы индийский? Бельгийский десеңіз, мен индийский да ұқтым ғой. Мына. Бұл бельгиец екен, ұрғачы. Бұның жашы қандай екен? Жаш 4 айлық ұрғашы торпақтар. Бұның бағасыча? Бельгийцтер. 95'ten. 95. Екеу тең 95 екен. 275'e берілбептір. О, швейцтеріңіз қандай бұныз? Пародас. Бұл лимузин. Бұл бельгиец. Тазалар емес қой, аралар. 170'e бербептір. 85'ten. Ya bu şvets kimdeki? Қанша сұрайсыз? 185 mi? 2,5 yaş. Boğaz emez. 3 aylık boğaz. 26 fevralda asmeniyeni aldı. Kaçıncı tut? Tuyuluk da Kunacın. Birisi canı ya, canı. Boyu 41-42 eken. Taza Şvetslerden mi? Kunacın. Жақсы, bir öyle üstü. Nomer kaldırmayız. 0709 12 02 22. Kunacın. Taza Şvets izlegenler dostlar, çalasızlar. Boğaz eken. Жақсы satımız. O kimdik eken o Kunacın? Bunların neyisi yok. O muzalar kimdik ha? Sizlik hocam? Bunların neyisi yok. Assalamualaikum. Sizdeki bu? Urgaç torpaq. Qancha so'raysiz? 70 ming. Mana. Bularchi? Bular 68 mingdan deydi. 4-5 oylikdir. Opa, mana. 80 mingdan. Şvets Kunacın. Alatoğlu. Aleyküm assalam. Qalaysiz? Buların yaşları qanday? 1 yaş. 1 yaşlar. Bulardı salonga alıp kirip turan alıp kelgen oxşaysiz. Tap-taza qilib juvib. Местный чуйскилер. Местный чуйскилер deydi. Так, bularga bu qanchadan berdi bazar? So'radi? Qanchadan? 78, 76. Magazinskiy bazı qancha bo'ladi? Magazinskiy bazı emas. 80'den optom alıp kelsadan. 80'den tushib berasiz, ha? Жол керезге түшіп бересіз бе? Жақсы. Бұлар үші қачелек? Қачелек. Анда номер айтыңыз. 0700 18 43 48. Доставканы ұйыштырасыз. Лейлеке, бияғы көлгі. Үстері алаттағы қалаған базында доставканы қалаған жағын алып. Жоқ, машина тауып бересіз да, машиналар бар да. Машина толтыра дейді. Достар, азыркы номерге çalasыздар. Алатау, Швец, Kunacınlar керек болса. Мұны жаштарын қанша дедіңіз? 1 жаштықтар. Содаңызды өрсін әже. Ассаламалейкум. Тартылған? Кім та? Ол башқа канал, меніңкі башқа. Бұл Kunacınlar жаштары қандай? 9 айлықтар бар. Чисто молочный. Чисто молочный. Қайсы парада болып қалды? Алатаулар, а? Так, бағасы қанша? 95 мыңнан дейді. 9 айлық. Бірақ 9 айлыққа чоңдық қылады, ол объемы. Так, базар қанша берді ба? 83 мың. Магазинский бағасы қанша болады? 90. 3 мың түсесіз. 5 gün. 95'ten dediniz, ha? 5 мыңнан түшіп берем дейді. Жақсы, бұлар қайықта тұрады? Петров. Московский район, Петровка. Жайылса кіріп кетеді? Беловодск. Московскийға қарайды, а? Жақсы? Онда болған Kunacın. Бұлар бұққа көрелегіші. 9 айлықтар көрбейді. Бағым 9 ай.
Дагы 9 ай жүрүш керек. Жакшы, эми тактап сураганым да. Телефон номер айтыңыз анда. 120 709 0709 120 120 220. Региондорго доставка уюштурасызбы? Жолдун төлөп. Жети областына. Кыргызстандын 7 областына доставкасы бар экен достор. Чаласыздар мына 3 торпок кунажынга. Содаңыз берсин, жакшатыңыз. Так, мынакей бул жерде дагы ургаччылар. О, эркек торпок канча бул? 66 миң. Канча айлык бул? 5 ай. 5 айлык, а? Бака, сизде канча бул? Я. 80 миң дейт. О, парадалар. Вот этот двоих по 82 дали. Тому 76 дали. 76 бериптир. 82ден. Булар жаштары кандай байка? Где-то 7-8 месяцев. 7-8 айлыктар. Сементал. Так, канчадан сурап атасыз? Эконы 85 тен 75. 285. Бул 75. Ола бу кач? Бул башка экен. Если сразу возьмешь, сразу загрузим, натыжем. Так, мынаке. О, шуйс турат какта. О, шуйс кунажың кимдики? Канча сурайсыз? 95 миң сом. Жакшы, мына кичинерээк бука. Кунажындар. Ургачыларбы? Канчадан сурайсыз? 75. Bir жаштар. 65. Bir жаштар? Жашыны билбейм дейт. 65 миң. Bir жаштын тегереги да. Мына дагы ургач торпоктор. Ассалам алейкум. Канчадан байка бул? 48. Канча айлыктар булар? 5 айлыктар, 4 айлыктар дейт. 48 миң. Таксыр кунажын канча сурайсыз? 95 миң деп отыр. 95 миң. Bir ay болған асымнелерге есі айтты. Ээси айтты 1 ай болду. Муну Асымнелер. пародасы кандай болду? Енесі Алатау. Енесі, bunu bilbeyim. Енесі Алатау 18 литр süt береді екен. Жакшы, мынаке. 96 миңге сатылып кетті енесі. Өткен жұма. Bir баласы менен, мындан кейін енесі менен. Жакшы. Bir ay асымнелеріне қашқан. Қаншадан болады? 95 миң деп отыр. Канча айлык болду? Bir ay. 1 ай. Ұрықтандырған. Базар канча берет баа? Базар 89, 90. Кейбіреулер кеп 80 беріп отыр. Ар кандай киши бар Базар да? дейді. Базар. Мына Есі барлар жақсы баға беріп отыр. Есі жоқтар базарда өле төгіліп отыр. Алатау деп коёганда муну, Алатау. Шуйске Енесін Шуйске Алатау окшош. деп. Енесін Алатау деп айтты да, мен ошо айтсам деле отыр. Магазинский баасы канча болот? 92ге берем дейт мына. Содаңыз берсин байканда. Так. Он жаштары кандай? 1 жаштар. Канчадан бу? 90 миң. Эркек торпоктарында. Бучок. О, токол канча байка токол? 120. 120 миң. Жашы 11 айлык. 1 жаш экен да? 120 миң. Магазинский баасы канча? Бере турган жериңиз? Кеми бар да? Кеми болот экен мына. 120 миң дейт. Токол экен. Алабука канча бул? 90 турат. А? 90 миң. Алабука 90 миң. Колуну карматты, колун тартсам ажырашып кетет. Карма тартпай эле коеюн. Содасын. Алынды? Канча сурайсыз? 75 миң. Эркек торпок. Сизде канчадан? 45 миңден дейт. Бака, сизде канча булар? 50 миңден дейт. Бу жерде шерелелер бар экен. Ассалам алейкум. Не бүгүн азы? Аз дейт торпок. Аз. Эртең чыгабы? Калганда. Так, бул жерде канча баш? 7 баш. Булар каяктан туулгандар?
Қазақстанда туылғандар, қанша айлықтар бұлар? 7-8 айлық тоқылдар екен, мұндай порода. Ауликөл мен шереле дедім ол бұларды мен. Ауликөл мен шерелем. О, екі баш ақчы. Герефордтар. Қазақстан белый голова. Гибрид, а? Так, бұның бағасы қанша? Көп сөйлей бербей. Бағасы 75-тен болады. 75-тен болып дейді. Куркова. Тандазач. Тандаса 80-тен. Тандаса 80 дейді. Номер айтасыз бұны? 501 20 20 0501 20 20 94. Достар çalasыздар мына. Мощный еркек торпақтар. Солаңыз берсін шоқ. Бұйырса ертең көрішеміз да. Құдай бұйырса. Мына. Шындай балар. Biz дәлше кеттік. Байға қанша ұрғаш тұрпақ? 38 mi? Қанша айлық бұл? 3 айлық. 38 min дейді. Музолларға кәлдеген. Мұнақты қараңыздар, садик. Садик. Барын ейзі жоқ. Барында ейзі жоқ. Олар қаншаны сұрайсы әжен? 50-40 min. Ұрғашылар екен. Олар қаншаны екен тұрпақта? 60 бұл қайсы парада? Ауликөлдор. 60. А бұл че? Қанша бұл? 40 min. Жаштарымды сұрап алды. Швейцар. Қаншадан бұлар? 62-ден. Так, ұшындай бағалар достар. Қой базарға қайра шықты. Сіздер енді только лайкты басып қолдаңыздар. Видеоны аяқтаймыз.